Ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka ngaka Magabo. Mo channeleng ya rena re bolela kudu ka dimpho tša semoya, re bolela ka semoya, re bolela ka di-ancestors, re bolela ka di-spirit guides, guardian angels. Ke tlo kgopela gore ge e le gore a se o tlo o subscribe, ge e le gore o rata taba tše re bolelang ka tšona o like di-video tša rena, and re kgopela gore ka mo comment section ke kgopela gore le commente gabotse e se ka ba ka tsela ile ya commenta ka mokgwa e leng gore di tla koša motho mongwe pelo bohloko. Re be mindful ge re commenta. Ke a tshepa le tlo ipsina ka taba tše ke le tshwaretšeng tšona gomme ke re a re tseneng ditabeng. Ke a leboga. Ke rata re dira reading ya rena ya this week, ke molaetša wa beke le tla ntshwarela go uploada late. Okay, ke na le the high priestess ka buša ka ba le the 9 of pentacles, ka buša ka ba le the 6 of wands, ka ba le the emperor, ka buša ka ba le the 4 of swords, okay, ka buša ka ba le the 8 of wands, ka ba le the knight of pentacles, ka ba le the king of pentacles, ka ba le the 7 of wands, ka ba le the renewal, gomme ka rata mafelelo ke the 9 of swords. Okay, ge re bolela ka mabaka a ditšhelete, okay, a re thomeng ka mešomo pele as usual. Ge re thoma ka mabaka a mešomo, badimo ba bolela ba re go tlo diragala dilo ka bontši this week when coming to dilo tša mešomo goba dithuto, career, profession, business, jwalo le jwalo. Ba re dilo di tlo diragala ka bontši this week, dilo di tlo diragala ka pela ka speed this week. Go ka ba gona le mmereko mongwe le gore sale ba o fona ka mmerekong wa gago mo šomang gona, maybe ba o fa a certain task, ba go botša ba re dira this task, wa kgotša le gore wena o bile le lebaka le la go goga maoto, mohlomongwe wa ipotša ra ke tla itira neng ke tla itira neng. So tseba gore this week ntho e tlo dira ba tlo inyaka that task e la ba o file yona ba re e dire, prepare that document, ba mošomo le ba o file yona ba re o dira 1 2 3. So this week ke deadline ya nyakega nthowe, e ka ba mošomo matsogo, e ka ba mošomo le gore ke mošomo ka ofising. Ntho e tlo nyakega e ra gore thoma e sa le ka pela, e sa le today o dire mmereko owe ba o file ngona gore maybe by Friday e bane everything e ready. O se ka kgotša ba e tla ba nyaka mošomola wena o se o dire, then e tlo ba mathata. O ka kgwetša o tlo tsena ka ra mathata, o ka kgwetša wena o tlo išwa di-hearing, o ka kgwetša wena o tlo bitšwa ka di-officing, ba e tla ba tlo go kgala ga bohloko, e leng tšela gore ga o dire mošomo wa gago. Okay, go ba ka nako ngwe ebile e ka ne ba nthela gore ge e le gore maybe motho wa bereka ka di-projects goba mohlomongwe ebile wa ke pereka a re thome ka di-projects pele wa kgotša le gore go na le like material goba dilo tše di itseng di-products e le gore di odilwe, go bile le delay ka re ga di-orders tšewe. Tseba gore those things tšela o bego o di letetše goba le bego le di letetše di tlo tla this week. Those things tšela sa le di-order tša ba delayed somewhere di tlo tla this week, la o di hwetša gomme mošomo o tlo tšwela pele. Ge e le gore o sa le sekolong, ge e le gore o sa le sekolong, mohlomongwe o na le tšele o bego o di letile, e ka no ba dibuka tše di itseng, e ka no ba like maybe di-study guides,
e ka no ba dilo tsa tshwana le maybe the-applications tša di-bursary jwalo le jwalo. Something se tlo diragala this week o tlo bona di-changes. Go na le business ge le go na le stock se le o sa le o se order o bo se emetše goba o nyaka go order some things di se gona tseba gore dilo tšeo di tlo ba gona gomme go ra gore mošomo wa gago o tla tšwela pele, business ya gago e tla tšwela pele, e tla kgona go growa ga batho ba tla ba nyaka di-products ba tla kgona go di hwetša. Mangelo a gago ba bolela ka wena ba re wena o motho le gore wa tshepagala, o na le maikemišetšo and o motho le gore wa ke tšhireletša ebile o rata go tšhireletša batho ba bangwe ba rata ka mokgoleng ka gona. Ba buša ba re ba advice ba re wena ba re this week o make sure gore whatever tlo e dirang ntho ngwe le ngwe tlo go e dira planner carefully, dula fase o nagane pele o plan carefully before ka tšea any action. Ba re ge o ka plana dilo tša go carefully this week before ka tšea any action, then dilo tšo tlo go di dira goba action e tlo go e tšea e tlo ba ya maleba and e tla o tlišetša dilo tše di botse in future. Ba buša ba re o se ka fela pelo, dira dilo tša gago ka go iketla, ga ba re gore o tšwafe mare ba ra gore ntho la gore o pay attention to details, o nagane pele, o naganišiše dilo pele before o ka tšea action, before ka signa documents tšewe, before ka signa contract ewe e bale pele o iketlile, o se ka kitimela o dira dilo otherwise o tlo ke tshola. Ba ka nna ba go ropa kgotsa ba go ropa tšhelete e ntšhi ka baka la gore wena o kitimetše go dira dilo without o nyakešiša dilo pele. And ka nako ngwe ebile ke ka mokgwa ba re se ke banka gona wa kgwetša o bona selo online o bona ka re maybe ke investment e botse and then o setse o lebeletše ka ba setse o ba founetše ba go bontšha ka mokgwa ba bontšha ka ona ba go botša mokgwa ba botšang ka ona ka gore okay if o beile this much o tla kry-a this much after a few months eng and then wena o thoma o ba le mokgola gore wa tsa keng nka dira tšhelete e ntšhi o thoma o tšea ke maikutlo. Santifa ga o tsebe gore ntho e ke scam, santifa o tsebe gore wena o tlo loser. Nako ngwe go bohlokwa gore o discusse dilo le batho ba bangwe, o se ka bona something wa kitimela o se dira ebile o se dira o nnoši gore a ke nyake le go ba botša ke nyake gore ba no bona nna ke na le tšhelete ke kgona go dira di-1 2 3 ba se ka tsana ke itšea ka tšhelete. Santifa ge nkebe o botše bagwera ba gago goba batho ba le gore o close to bona ka this investment e o bona e advertise-wa mowe nka be le ba o lemoša gore o se ka leka ntho ke scam. Mangelo a gago ba buša ba re ba go rata ebile ba go tlhokometše ka nako tše tšohle, they are watching over you ebile ba go guida theletša lentšu la bona wantše ba bolela le wena ba tšwela pele ka go guida, ba sa tšwela pele ba re o na le botho bo bontšhi and motho le gore go thomile selo o rata go se fetša ene kore o mothola wa lethabo ge batho ba le gaufi le wena ba thaba, motho la a ka re a tshwentše ke tše di motshwentšeng mare the minute a ka tla gaufi le wena goba le a ka no feta gaufi le wena o mo fa that smile, motho la wa thaba o lebala ka di-problems tšela tša gage. And ba re ntho ba e ratang kudu ka bona ke ntho la gore you are grounded, o tseba go ke grounder, o tseba go ke kokobetša, o na le botho, ke ntho ba e ratang ka wena, o connecta le mangelo a gago, o connecta le batho ba bangwe, batho ba bangwe ba feel safe ga ba le gaufi le wena. Ba re go go botše gore nako ya success, a great success e etla, o se ka fela pele wa re ke tshwara ka mo a go loke selo, ke tshwara ka mo a go loke selo, ga se tlheba dinako, ntho ngwe le ngwe na le nako ya yona, go na le nako ya go robala, go na le nako ya go tsoga, go na le nako ya go ja, go na le nako ya go rapela, go na le nako ya go šoma, go na le nako ya go khutša jwalo le jwalo, ntho ngwe le ngwe na le nako ya yona. Le the universe
le ge le the universe ga e be a šome ka nako mara go ba le lebaka le e leng gore the universe e romela di-blessings go ba le nako e le gore the universe ga e romele di-blessings e holda di-blessings e fa batho chance ya gore batho ba ke phen nako ya go dula ba noši ba connecte ba rapele ya gore batho ba dule ba noši ba connected to their soul ba ke nyakišiše ba ke kwešiše ba tsebe gore na bona phepho sa bona ke eng bona ba lebile kae ke eng le tšwa sentse ba di dira ka re ga bophelo ene ya buša fa batho nako ya gore batho ba rectify diphošo tša bona ra tseba gore go na le ntho ba re ke a good karma le a bad karma mo e le gore ge ke dirile motho mongwe dilo tše dimpe ntho le ke mo dirileng yona e tlo bua back mo go nna e tlo bua no matter what ntho ngwe le ngwe o e dira motho mongwe wa kweša motho mongwe bohloko motho le leka dilo tšeo di ka mo dira ka lelako wa bohloko pelo ya ba bohloko di-bad luck tša mošala morago mara tseba gore le wena dilo tšene tšela o di wišetšeng that person le wena dilo tšela di tlo bua back mo gona di tlo go diragalela seo se dira motho o mongwe le wena se tlo go diragalela and wena se o diragalela 10 times se o diragala le go feta o ka kgotsa ka mo pelong wa wišetša motho mongwe di-bad luck o ikwa motho a re ke a interview kae ka pelong wa reš wa tsakeng o ka re ke a ka faila o ka re ke ba ka se mo tšee o ka re ke a ka se kry mmerekoki a ke re ke curse ntheoe ke curse ya pelo a se ya sehlare e ya go diragala motho le a ka se o kgwetše mošomola ba ka se mo tšee moganama ya interview gona a ka se e phase ka baka la re wena mo curseitše already ge ba lebeletše motho la batho ba tlo mo interviewa bona ba tenega a ba tena ka baka la curse la o mapešitše lefifi mo mmeleng wa gage mara wa tsa rena go diragala eng yes ba ka se mo tšee o tlo nyama pele ya ga e tlo ba bohloko because this person o nyaka mmereko desperately o nyaka gore a kgone go ke supporta a kgone go itira dilo tše di botse ka ra bophelo a kgone go improve life ya gage a kgone go improve life ya family ya gage a kgone go thuša family ya gage a kgone go thuša le batho ba bangwe but wena ka go cursa this person ke ntho la gore o mo dira gore a palelwe ko go phela a phele ka go sokola wa thaba ge motho a lla every day ka gore you want to be o nyako ba better than yena mara wa tseba rena the universe sa tlo dira eng whatever we wishitšeng for that person bohloko ba bokweleng wena o tlo bokwa 10 times ba ka se mo tšee o tlo mo tshega ka pelong ka boka la gore di-wishes tša go ebile di phethagetše curses tša go di diragetše mara e fe nakonyana e ka se tše nako e telele o tlo diragalela ke dilo tše di bad o ka dira mistake ka mmerekong wa gago ba o koba something se ka diragalela bana ba gago something se sempe something sa o se kgahlhiše wena o tlo lla times 10 relationship ya go e ka fela ka baka la that curse yela o e diretšeng that person koloi ya gago e ka kry an accident because of that curse yela o wišetšeng that person o tlo no dira di-mistakes because the minute o cursa another person o bula mabati o bulela satani demonic forces mabati a gore e tlang le bereke le nna so Satan will make sure ya gore curse yela e ba nnete ya diragala wena wa thakgala wa re ke strong santifa wena you are being controlled o file demonic forces maatla a gore batho mo controla demonic forces ga di nyako bona wena o thabile because wena you are a human being aim ya bona gore ba o controle ba go manipulate because aim ya bona it's more than that ba nyaka soul ya gago and what they will do, they will make sure ya gore o thomo dira di-mistakes ba go manipulate kore wena o be ipotsa gore mogwerelo ka ke le go mophala that is why ke senya gore a kry mmereko demonic forces di tlatla mo go wena tša thomo go manipulate wana gore o scrolla mo phone ya gago wa bona advert ya like motho a wina tšhelete tše dintšintši
a wina ditšhelete, a gambler, a wina ditšhelete, wa nagana wa re le nna nka registera le this company ya gambling nka wina ditšhelete tšeke. O tsebe ke di-evil forces di go botša maaka, di controla monano wa gago, wa registera, wa thoma tša tšheleteng le wena o rile go nyako phala mogwera gago ka yona, wa thoma o raloka tšona those things, wa thoma o gambler. And then what comes next? Tšhelete la ya jewa, e jewa ga bohloko kore, and ebile o thoma ba hooked mo gambling, o thoma ba hooked. Every little cent o e tshwarang a o sa nana o dira letšo di botse, o nagana go gambler ka yona. Ke karma. Yona ntho le o bušetšeng, that person, it comes back to you. O ka se bone gore this is karma. O tlo feletša ebile o nagana gore wena ba go lawyer go sena boloi, e le ntho le o e direileng motho o mongwe. So mangwele a gago ba re wena you are a good person, wena o tseba o ke grounder, wena o rata batho ba bangwe, wena o motho wa o bušetša batho ba bangwe letšo di botse, ga se wena motho wa khesa batho. That's what they're saying. And then ga ba bolela mantšwa maso ke ntho la gore ke nyakišiše. Ga ile re go na le diphošo tšeo bonang o di dira, letšo le re wa di dira tše le gore di ka se kgatlhiše mangwele a gago, stopa o dira lo tša mohuto nowe. Because ba bolela ba re wena o motho o mosolo o motho wa ke grounder, motho wa lerato, ke ntho la gore you are meant to be, ke ka mokgwa ba go bopileng ka gona, ke ka mokgwa modimo a go bopileng ka gona. You are meant to be gentle, you are meant to be grounded, you are meant to be generous. O rate batho ba bangwe, o thuše batho ba bangwe, ke ka mokgwa wena o swanetše o be ka gona. But o ka kgwetša le gore ka mokgwa o phelang ka gona goba di-actions tšeo felang o di dira, o fela o dira diphošo, then ke ntho la ba reng boela morago, tlogela o dira dilo tšowe, boela lineng ya gago, o phele ka mokgwa le gore bona ba nyaka gore o phele ka gona. Ene se seng sa bohlokwa gore o tlo kgopela tshwarelo ka diphošo tše le gore o ka ba setse o di dirile. Ba re ka mehla e ba motho lao ke kemele ka dilong tša gago, ba o fa maatla a gore o be le confidence, o be le boitshepo, o ska ba le o kenyatša, ba re o ska kenyatša le ga tee. Ba re ka nako nngwe bophelo bo upside down, o ka ba le mokgwelo wa gore o kopane di-challenges ka ra bophelo, e ba le go ke tshepa di-challenges tšewe o na le maatla, ba o file maatla a gore wena o di fenye. Lebelela challenges tšeo ka mahlong, o tla bona challenges tšeo o tlo di fenya. Ba buša ba re a gona ntho e le gore e ka go palela, a e gona le ga teng, ga e gona le ga teng. Ntho ngwe lengwe e dirana ka ra bophelo ba gago, wena o na le control ya yona. Go a le rena wena o tlo make di-decisions tše di jwang, go a le rena wena ga o dumelele di-evil spirits di controla monano wa gago na, di go lahletša na. And then ba buša ba re gona motho le gore sa le wa kgopišana le yena in the past, motho le gore o kgopišitše a ka ba o dirile lo tše le gore wena di kušitše pele ga bohloko. This person ba re mo tshwarele, a ka no tla a kgopela tshwarelo goba a ka no setle, ka gore re le batho re a swaba go tla ra kgopela ditshwarelo. But ya ba ntho la gore motho la maleng gona, the minute o monagana tseba gore motho la maleng gona wa ke tshola ka lo tša di dirilego, mare yonong o tšhaba go tla go wena, mo tshwarele ka pelong ya gago. Ba re ka o no tshwarela this person o tloša lefifi ka ra bophelo ba gago, o tloša that thing. A kere motho a setse a o diretše diphošo o se o mo tshwarele ka mehla go monagana wa kwata, ke ntho la bontšha gore you are still bearing grudges, o ska bera di-grudges, mo tshwarela ka go mo tshwarela, and then o tloša that blanket e la o bera di-grudges, lefifi le la o bera di-grudges wa le tloša ka ra bophelo ba gago. And then go tla kganya, but this is an awakening, a spiritual awakening, ke ntho e le gore mangwele a ba thaba ka yona. And ba re once fela o le awakened, ke mo e leng gore o tlo kgona go kwa intuition ga go ba bolela wena ka intuition, o tlo kgona go ba kwa mangwele a gago go mo tlo dira the right thing, o ka sa tlhola sa ignore. Di-evil spirits ke tsona di be go di dira gore wena o ignore di-message tša di-guardian angels tša gago, then o ka sa di-ignore ka baka la gore o tlositše this blanket ya ile ya go bera di-grudges, o kgotse o kwatetše motho o palela ko tshwarela motho. And then ba buša ba re beke ke beke le gore ka yona o swanetše o connecte le mangwele a gago,
ke phena ka o meditator go meditator o make sure you are cleansed, you are pure. Le lefelo le o meditatela mo go lona ge le gore o direla ka gae lapa la gago le cleansed le pure, a gona any negative energy, a gona any evil spirit. O ka kgotsa le gore wa meditator and then a se cleanse mmele wa gago, a se cleanse your space, lefelo le o meditatela mo go lona tseba gore automatically o bula mabati. Meditation e bula mabati, e bula di-portals. O ka bona yaanong o thoma o ba le mathata a di-spirit attachment, o sa robala gabotse, o thoma o ba le di-nightmares, go ponya matlho o thoma o bona dilo tša go tšhoša, o bona dipoko, o bona di-demons, o bona dilo tša go tšhoša ka baka la gore o meditator, o se cleanse your space, o bula lebati. Ene wa ntse fela o le butse lebati leo, a go easy go le tswalela, a go easy, a go easy. Ene ge di tlile ka ra phelo bao these things go na le possibility gore di possesse mmele wa gago. A ke sena a se kwa bona like these movies tša batho ba le gore ba possessitše ke di-demons na ba possessitše ke di-evil spirits, these movies tša di-exorcisms, that's what will happen. So se ka ke kgwetša o le ka re ga tlase ga kgatelelo yewe ge e le gore ga o sure ka go cleanser your space yourself gore o se ka wa meditator, šomiša nako e ke go rapela, at least go rapela you are safe, 100% safe. Rapela beke a ebe nako e le gore o tlo i-dedicator for dithapelo tša gago. Ba re beke ga se beke le ao tša action, ba re ke nako ya go awaken spiritually, awaken spiritually, connecta le mangelo a gago, connecta le modimo, rapela. And then ba re go ka dira seo ke mo e leng gore matlho a tla bulega gape se ka lebala, matlho a rena a bulegile mare we are blind, re difofu, matlho a rena ntse a bulegile, go na le tše di diragalang tše dintšhi mo pele ga difatlhego tša rena mare ga re di bone ka baka la gore we are blind, re ntse re bulegile matlho. So thapelo tše o tlo dirang this week di tlo o thuša go bula matlho a gago, o ka sa tlhola sa ba blind, o tlo bona everything ye le go swantse o e bone. Maybe ba nyako go bontšha purpose ya gago, ba nyako go bontšha ditsela tša gago, ba nyako go bontšha rena di-bad luck tše di diragalang ka raphelo ba gago, this karmic debt goba this curses di tšwa di le kae, karmic debt o ka e patela jwang, ke eng ntho swantse o e dire gore di-bad luck tše di fele ka gore di-bad luck tše ga di affect wena fela, di affecta le batho ba ile gore o tswalane le bona, di tlo affecta le bana ba gago le ditlogolo tša gago. Ke eng ntho swantse o e dire go tloša this bad luck. Go na batho ba bang ka difamiling tša bona completely ga ba nyalwe goba ga ba nyale, ba bangwe le ba ka nyalwa or ba nyala ka moka la bona ba tlo feletša ba divorcitše, ba bangwe ba na le problem ya pelego ga ba be le bana goba ba belegela fase, motho wa belega o belega ngwana a tlhokofetše jwalo le jwalo, kore ba ba le problem ya go ba le bana, di-miscarriage di diragala di sa fele. Why? Ba bangwe ba na le problem ya mebereko, no kgotsa the whole family go sena wa ile gore o a bereka, mme bile ba rutegile ba kgone ya diversity mara mebereko go boima gore ba e kgwetše. Ba bangwe ba paletše le go fetša dikolo, ba paletše go fetša dikolo, the whole family wa bona re ntho e sa e kgonagale. So e ka ba di-curses, e ka ba di-karmic debt. So ka nako o mangelo ya banye go tla go wena ba bontšha gore o swantse o dire 1 2 3, o swantse o eme ka maoto o kry thušo o dire 1 2 3 gore o tloše di-curses tšeke. Go na le ntho ba bitša ke a generational curse, curse e le gore a e thomi gane jalo o e hweditše ene o tlo e tlogela, ene ge le gore o sa tlo boa o tlo ba reincarnated, o sa tlo e hwetša gape. So mme ba nyaka gore e be wena, ba kgethile wena gore e be wena o tla go stopa these curses, o stope this generational curse. Ba bang ke di-karmic debt, go na le ntho e le gore sale a diriwa kwa morago ke o mongwe di-ancestors, ntho e le gore e tlišitše di-bad luck ka mo lapeng, e tlišitše bad karma ka mo lapeng ka mara generation ya lena.
So wena kwena swantse o stop at this thing, o swantse kgone go connecta le manyolo ya gago, wa kgone go botsa nna ke eng le tso swantse gore o di dire o tlosha this karmic debt. Okay, and then ga re tswela pele ka mabaka a ditšhelete, ke bona tšhelete tlo sepela ga botse this week. Ba re go na le ntho ngwa botlhokwa ye le go swantse o iphethe ka yona tšhelete uwe. Ba re beke ye ga se beke le ya gore go kgweditše tšhelete uwe yo o ipsina ka yona. Ba re nako a ipsina ka tšhelete nako a enjoy tšhelete e tlatla. Go na le ntho ngwa botlhokwa wa itseba ka mo pelong ya gago le ke bolela ka se sebaka ya renga ya tla ka ra monagano wa gago immediately. Ba re ke the number one priority, phetha lebaka leuwe, phetha lebaka leuwe. Ba re o ka se ke tshole, o ka phetha lebaka leuwe. Ba sa encourage ba re dira the good choices, and then ba busha ba re whatever o dirago e tlo tlišetša recognition. Batho ba tla recognize mmereko o mo botse, batho ba tla recognize business ya gago, batho ba tla recognize botlhale ba gago, batho ba tla recognize your artistic nature. Go ba bangwe ba bolela ba re le tlo kry-a di-promotion, nako ya promotion ye tla ka mmerekong, nako ya salary adjustment ba okeletša moputso wa gago ye tla ka mmerekong. Go ba bangwe le nyakana le di-bursary, di-scholarship, ba re nako ye tla o tlo ikgwetša bursary eo, o ska ba too worried. Wena concentrate on your studies, o ska ba too worried gore na ke ya go patelela ke mang. Wena rapela, šomiša nako ye beke go rapela, o rapelle lona mabaka a gore o kgone go hwetša scholarship, goba o kgone go hwetša bursary, goba o kgone go hwetša motho le gore o tlo go thuša a go patelela di-fees tša gago, wena o tšwela pele ka dithuto tša gago. And then ba encourage gore o learne more, o learne, ene ba re o bule mogopolo wa gago gore o kgone go receive more knowledge. Ba re ntho e tlo go thuša, e tlo oketša success ya gago. Okay, and then go ba bangwe ba re o ka nna wa kgotšela gore o ba o na le stress this week, o na ntho gore e dragaetše ntho le gore ya go stressa, maybe o stressa ke mošomo, maybe o stressa ke mabaka a ditšhelete, dilo ga di tlhakane, o na le stress goba business a e sepela ga botse, o ba le stress. Ba re mo go wena ba re o ska dumela stress sewe se kore se gatelela mmele wa gago le go feta. Ba re se tloše ka thapelo, rapela, se tla tsamaya sona stress sewe. Ba dilo di sa tlo sepela ga botse. Ba re o ska ba worried too much. The-evil spirits di nyaka gona, di nyaka go bona wena o le worried. Tloša worriness yewe ka ra bophelo ba gago. Be positive. Ke potše gore dilo di tlo loka, ke potše gore ntho ngwe le ngwe e na le nako ya yona, ke potše gore sometimes mathata mang a re kopane lona ka ra bophelo ke di-test, and ke potše gore wena you are going to pass this test. Okay, ke yona reading ya rena ya this week. Ke a tshepa gore e tla bolela le lena, le tla hwetša mabedi a mararo mo go yona, gomme a re kopaneng gape mo nakong e latelago. Ke a leboga. Thokoza.